Has voted. The second act going into the finals is Putri Aryani. Wow, thank God, amazing. Wow. Putri Aryani akhirnya lolos, guys. Wow. Guys, sebelum pengumuman top 2 yang lolos ke final, mari kita ikuti dulu hasil result top 5. Kejutan sedikit terjadi saat pengumuman hasil result top 5 semifinal America's Got Talent karena dua kontestan yang diunggulkan sebelumnya di babak audition perwakilan dari Amerika Serikat, yaitu Trish Watson dan penyanyi cantik Summer Reyes, ternyata tidak masuk 5 besar. Dan hal ini memang sudah kita prediksi saat mendengar komentar-komentar juri yang kurang support kepada mereka berdua saat tampil di final. Sehingga prediksi akhir kita di channel ini sebelum pengumuman result vote, kita hanya memprediksi 4 calon yang semuanya mendapatkan outstanding ovation dan komentar positif dari para juri. Dan ternyata benar saja, 3 di antara yang kita prediksi masuk top 3, dan yang satunya lagi yaitu Herwan dari Prancis malah tidak masuk 5 besar. Kontestan yang masuk 5 besar yaitu Most yang ternyata berasal dari Jepang, 2 pemain biola Philip Bowen, satu-satunya wakil dari Amerika Serikat, selanjutnya Warrior Squad dari India, keempat Sansi Youth Choir dari Afrika Selatan, dan terakhir Putri Aryani dari Indonesia. Dan inilah momen saat pengumuman result top 3 dan result top 2 semifinals week 3 America's Got Talent. Check it out. The first act in the top 3 is Mzansi Youth Choir. The next act in the top 3 is Putri Aryani. Two acts are through. There's one spot left. Here we go. The third act in this week's top 3 is Warrior Squad! Let's hear it! We got down to the top 3, but only 2 can go into the finals. Give it up for Mzansi Youth Choir, Putri Aryani, and Warrior Squad. The first act going into the finals is with their culture and their beauty and their talent. You moved America. You are moving the world. You are bringing the globe together. Congratulations. See you in the final. How are you feeling right now? I don't know, we're so excited and humbled. Thank you, America. We will see you in the finals. Give it up for Mzansi Youth Choir. Two acts left.
for one spot. Putri Ariani and Warrior Squad. Who's going through? Here we go. America has voted. The second act going into the finals is Putri Ariani! What do you want to say to your golden buzzer? You deserve it. You know what, Terry? Both acts so deserve to be in the final. However, I'm gutted. But the group became third. I mean, genuinely, because they couldn't have done any more. However, that shows just how good these two who got through are. And that's what it's all about. So Mzansi Youth Choir and Putri Ariani are in the finals. Wow, kita semakin yakin kalau Putri Ariani akan terus melesat guys. Menilik hasil voting minggu ketiga ini, ternyata apa yang sedikit dikhawatirkan selama ini ternyata tidak benar. Yang berkualitas juga akhirnya yang dipilih. Malah di minggu ini wakil dari Amerika Serikat tidak ada yang lolos. Semoga fair vote yang seperti ini akan terus bertahan sampai grand final nanti. Semoga yang benar-benar berkualitas itu yang akan dipilih dan menjadi juara. Go, go, go Putri Ariani. Oke guys, terima kasih udah tongkrongin terus channel ini. Tetap stay tune, kita akan terus mengawal dan mengulas all about perjalanan Putri Ariani di ajang America's Got Talent ini. Thank you for watching, jangan lupa di subscribe. See you.